Kawai galong kami kalau kumpen hap ya kapla kat bagadang syong kali nagari kana shalong syom sning. Kene galong kami kede genong syong dukan yo. Bat hati kapla kidon ki pla kasi ki ba omduna yak arpo hajar tengka lada kenya kador jong kita ki pla. Ya kini ki pla ki bla kumklet hapok ketika kali kidei ki bagane galong kami kamut bandi hayom sning. Kene ke kali ke ba galong kami ke syong kede ke tourist maxikap ka ba kamai na sning shalong. Kipat ba kibiyo tam lane unongnya jong te kali lada yo tam so bahaban pentip syai nei long kumi da ka telefon hau number nyo sau rr khandai san khandai sau pralai kane golong kumi ka ba im da ka kamai syong yo ka pendap bat bsa hi lagi jong gikhon bat lada don ki ba yo tam so bahaban phailem syai te long kumi aku mempelajari teman-teman film namar belai bakaja ka pelana rikana pahum sing story sing kidai ki telah kasih ki barem sudah ki la condor ya ki aku wajari de ngakerpat ki kinu ki bayo ngabab Thailand ki sa ai lem haunu pun lem haunu numbar new sau rr kundai sau palai ki ngakerpat itu ki bayo manus ngabab Thailand namar ba ni sebelakang na utuh Jun jano ti ngin sekau sudah kini tikun ti ni tuhi manur baja kamar lajong tuhi bang ya benut ti ngakepat itu kinu ki bayo ngabhak prinsip lem ha unin nombar bang ada pai ha kan yo te kong phra be thu kapor kano bije thai ka hap ne kapla nem step I ka porte klam kan mau spek mo tang ba ngari khana pai hom sning ha ki toris sning Pasal kalau mau pergi dari tak pelaro haduk nak koi hayau tak mau pergi tak pelah dari lagi buat mungkin artian lain tu kami itu tak pelah dia ladon batam mo jadi kalau semua ni terus itu keperluan ini Victoria terus itu kemana Assam gede pakamai sini kemana sini Victoria pakamai sini oke dah ngacu kerpat lain kini sebayu kemhakan lembar bangalai Namar ni kum kitrai ting sebelah tanah usun jak nak ting ni hatak mai kun kita sudah